INP Mizo Channel Clear tu te inzain chi baile vek ule Khrileng wanga piak in khom hunrei takti top to an ennon mek then khat chuan hri nge pathian hlo tur ten ti fiam thu thina a chan nai ro kan pek da nei nang vek kherlowanga ma se thil chiang tak chu thil danga pun khom hlau mang si lovin biak in khom kan ti vele kan sarkar in han hlau ta em mai hi hei tak hi chu rorel na dik chu ni thei lovani tunlai hian Aizawl Municipal Council election campaign akal muk maya khoimo lai ya minister in a hong tiang reng khwal lian ni in a man pui tiang reng an thu khom an soi ho ti thu te riat tur om reng tho sia kan dan siam te hi akhing bai hle ni na langani video masa khan California Cochrane Point California State thu nei tu te dan siam khileng chuan lama in khom an kho khir chung changa Supreme Court an khin na thu kan puang to a anram sana February ni sari hian California State chuan biak in khom a kho khir mek chu court thu pek angin suit le in dan a en non meka Mizoram ang bokin thlasom nuwa California State a Cochrane te chuan biak in chung an rap ve thei don ta ni khoi muna po pathian om veka lom hanti fo tak mai la thlasom zet hanin khom talo chu aro hian kan ro tlok chu ni ber hi mo tunlai California le Mizoram din mun hi ain ang via vinarin om in khom chuan phal to a ma se mi pui hlasak le tong trai rual na nei tiang chi hetiang lampang mi pui cham rual lampang chi kha an la phal lo chewani California Governor Gavin Newsom chuan adan man mek chu ennonin dor mun le sum don na mun te ang bukin biak in khom chu phalani veta a ma se in khom thei zat hi za som ni panga ati miam ani Mizoram sarkar point biak in thutna za som nga in anti niama Sunday le Saturday bi ka mi za ni thleng tum khate in khom a phal boka zanin khom lamero phal alani lo California le Mizoram State dan siam kha adik lo hrim hanti phong mai la alo hel tok te po chu kan om leng chu mun danga pun khom phal tho sia pathian biak na in hon khap bur mai kha adik chia lo dewani intivem California Governor Press Secretary Daniel Lopez chuan Supreme Court thu pek kan zomanga ya California mi te him na turin kan dan siam te kan en non don ani ti in thu chua siama South Bay United Pentecostal Church sa an pastor Art Hodges chuan lom tak mayen kan pathian biak na hmuna kan lut theita kan valom tak em ati ta vung mai ni pathian tho kan tui hal dan ai nang lo hrim boka then khatin in khom hi thil poi mo lutuka pon da lo mai theya chuti lain biak in hung na bang tal po thlel kan om to nge yenarin om kan nuna tharau lam na tho level ang zelin kan tonga thil kan tia kan dan siam te han en hian politics thila pun khom ngai poimo view sia in khom kan khap bur dana hian pathian ne na kanin zom na lampang hi chu a chethle ani kan ti thei mai ome Los Angeles Archdiocese member makta do inga lai nei chuan US Supreme Court rorel na alom thu asoya Chrisel na konga dan zom turte zom chunga in khom turin Cochrane te somani Mizoram lam han thlir le zoi ila biak in chunga chon kan thukar thap maya ma se pon kanan chuaka pon kan chua ve le kanin hla thei mang der silova biak in khom thei zat bithia an siam khan om zia nei chuang lo ti achiang hle tho mai sang ni le som ni march ni som ni le pahnia tang khan Mizoram biak in te khar alani chara sang ni som ni le pakhat February ni sari pathian ni khan kanin khom theile ta chawani Indiaram state som ni le pariat le union territory pariat zinga Khrileng wanga Christmas in khom khap om chun state kan nia aro pui ran pa ve hrim kan ti to mai neng chu
voin thleng hian record ta landanin mi nuai ni le sing khat le sangli zasari le somsari le panga te en dik to ni in chung zinga mi sangli zani somriat le pathumin covid-19 ri an veito ti chuan dam chuak le recovery rate hi za som ko le pakwa point pahni pasari ani Mizoram frontline worker zinga mi zasari somriat le pakhatin covid-19 vaccine an la to boka vaccine hi pek chun zom zel tur tini US Army ten Rajasthan an thleng ta boke February niria ta tang hian Indo-US joint military exercise tel tur America sipai zani le somsari rual chuan Suratgarh Rajasthan an thleng ta he military exercise hi Pakistan le India ramri bula nei turania Pakistan chona lom lo khopang tuntuma US le India sipai te military exercise hi atum som parukna ania February ni somni pakhat thleng o tura ruaman ani India sipai tel tur te hi 11 battalion Sab Shakti command Jammu and Kashmir mi anne te chuan US sipai lamero hi chu US Army 2 Infantry Battalion 3 Infantry Regiment le 1-2 Striker Brigade Combat Team te anne Indian Defence thupuang tu Amitabh Sharma chuan he military exercise hi rampani te karat ho dun nara chu ania ma kan la zel donani ati US sarkar thara rampani military exercise masaber ani boka ram admin nge Biden atu zok nge cheturu zok kan thir zel don ne o ti chuan tun tum chu Donald Trump chan chinin khar ve thung tem o social media lian zong zongin a account an ti top sak nuwa Donald Trump om dan tur hian ti ati tam khop maya US president zong zonga social media mangna saber ti nia kum sang ni le som ni pali election chu le tum phei chuan social media account na momo le hle donani tunlai hian Donald Trump le American social network gap hian chanchin thuthang an nei me ka hei hi kan lo hriat ve ta na tha ome ama sain gap chungchang han soi ma saila gap social network nei tu hi Andrew Torba ani tondin muna mi makta duai thum le noi li velinan manga atam zok hi conservative ideology tuipui tu te anne social media dangte angin khu akhirna a om velem lova du soya thianga gap hian mi mal zalen na thuna na tum lem lo tun nai khan gap atang hian Donald Trump an thua post ni inan soya mitam takin gap hi Donald Trump an alei tai moten lo ti man bokani ome ma se CEO Andrew Torba chuan February ni rukhan video ti chuakin Donald Trump a post ni omalang post chungchang hi aron soifia kumsang ni le som paruka tang khan Donald Trump atan account kan ho sa to a Twitter account na a tweet zong hi kan da thavekani ati Andrew Torba hian soichun zomin engtik nia emochuan Donald Trump social media account te hi anti top sak kaloring rima chu wangin a account ang chin a post te kan da that sakani ati bok gap le Donald Trump chungchang hi British media tenan soiri masabera big tech tenan suspend nuwa Trump social media mangle ta ti in anon ziak hloma mase putra mahin social media ala mangri talawani chu Trump 2020 campaign senior advisor Jason Miller chuan Trump minga gap account hi fake ati saka mase gap chuan Twitter a Miller thusoi hi chang le tin fake account ani lova potas account na tanga tweet te da thatna ati Jason Miller chuan Donald Trump an social media lama let le dan tura ngai tu mek ti asoya mase eng platform nge amanang ti ala chiang lo Breitbart News chuan February ni rukhan Jason Miller hi akoma Miller chuan Trump malak na soi chuakin Donald Trump hi social media lama kan mu le fat ka bai sei mase aron in lan le dan tur hi thutluk na kan la siam theri lo company dang social media man ayen
Donald Trump hian ama pualadin adua thutluk na siamala nilo ati kan soitak ang khan Trump hi chanchin bulian tele big tek te doron ania social media le chanchin bulam ma alak lo chuan kum sang ni le som ni pali election po hi pong pozuam chi chu ni lo topang tuna po hian a chanchin a malak na puang chuak tu tur chanchin bo momo tak zet chu ni hi